Hello, nandam tsiaw na mo. Avoy som street le, voy ruk nak, chin Miphun Ni, sunhsak le, lok nak, sungloy a. Chin Miphun le, community hoy dawt vialte ha, nan hun sungloy tsiaw nak lai, upat nak he kanin som ha. Ani chu February ngay sari, zartania asilai i, Acaan chu suinilang singka pasrai in, zan le batum tiang asilai i, Ahmun chu Croydon park a asilai. Chin Miphun asimi vialte ni, ma Miphun sinak, sunhsak hi kan rian si tsiaw hong se. Chin Miphun ni do na a, nam lang chua ko tsiaw na ha, Miphun hoi dawt vialte kanin som ha. Hello, to bay vek ule kan tan plangin kan ha fak chin National Day boy som sari le paruk na chu lim plang taka mang hau turin tu sak na sang bernen kan so ma che u Melbourne chin u le naw song song te in hun tu tak se nga he hun tu le hlim om hi lungwa taka mang hau turin kan som tak me me che u ka lo nge Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတို့ချင်းလူမျိုးတွေရဲ့နေ့ထူးနေ့မြတ်ဖြစ်တဲ့ချင်းမျိုးသားနေ့ကိုဒီနေ့ကျမတို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါပြီဖြစ်ပါတယ်69ကြိမ်မြောက်ချင်းမျိုးသားနေ့ကိုလာမယ့် February 19ရက်နေ့မှာ Melbourne မြို့ရဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့ Croydon Park မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အချိန်ကတော့မနေ့10:00နာရီကနေညနေပိုင်း3:00နာရီထိဖြစ်ပါတယ် Melbourne မြို့မှာရှိတဲ့ချင်းတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးလာရောက်ပြီးတော့ဆင်နွှဲဖို့ရန်အတွက်ဒီကနေဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်We warmly welcome you to come and take part on our 76th Chin National Day, which will be hosted on the 17th of February 2024 at Croydon Park. This event is jointly celebrated with the support of the Croydon Main Street Traders Association and the tremendous collaboration of our Chin communities, which have come together for this special occasion. There will be many activities and events, dances and culture treats, so we highly recommend you come and join us for this special occasion so that everyone can take part in the spirit of this event.